India le US inkara inpona thazok siam tura kongzo chhomek ani lain China le India in rina line of actual control a China nen boruak an nei chu asang chhozela US lam le South China Sea buaina in anghong chu pakhat ni in alang achan chu US thlop tu te hian an thlop man an pe chhomek zelti video masa khan kan soi to kha tin India le China sipai ramria duty ta chu LAC kutum nen anin sual chiam to bok ani India le China in rina mun abikin ladak le skim a te hian tension asang zual lea Indian Ocean lama po indolong te patrolling ti pun ani bok ladak le skim LAC India Army te duty dan nasataka ti danglam ani boka ral thuam le sipai tamtak da bel ani bok China lampoin ral thuam le sipai thanem taknen henglai ramria hian anron in check lut ve mek boka in ka na thleng mai thei din huna tuna hian kan ding meka China le India inkara hian boruak aso sang lea rampanhi sipai te hi antha aza zek to nin alanga line of actual control hian silai puak em lo ma se rampanhi sipai te hi anin sual buai titi deuh rang to hetianga anin nor buai fo awang hian sipai ho tulal tak mel alang deuh rang bok ani ladaka hian boruak asan na mun ber ania nimin me ni samni panhi khan Indian Army Chief General Naraven chuan India sipai te line of actual control anin buat seidan enfe in atlo thut maya LAC India sipai ho tu ta chu a kom boka andin mun kim chang hi a muna kalin afangkwal bok ani India Army Chief hian ni dang zong a chuan LAC atlo don hian akal tur thu hi apuang lok thina tun tum chu ngoi rangin ladaka LAC mun hi atloa Indian News Agency then khat chu an ngai athalo le ani Indian Army Chief hian line of actual control hi atlo zen ngai lawa chu tiang bokin Pakistan nen po India hi abuai jing lea Army Chief hian LOC atlo zen ngai lo soito ang khan atlo don poin atlo tur thu te atlo chan tur te po puanzar lok ani thina tun tum chu Indian Army Chief hi ladaka akal don ti hi hriat ani lo reng ani Army Chief hian top military commander te akom hala India ral thuam po chek lu bel zel ani mase engral thuam tenge achhoplu ti hi tarlan ani lawa chibai ada bel zat po hi India hian apuang zar lo bok LOC le LAC hian army rang te a in chokin duty tir thin ania duty in chok dan tur po ruam man lok ani thina eng army nge duty don ti te entirnan Assam regiment in tuna duty lai hi antha kang ti ang te in hriat lok ani thina mase eng regiment nge thonlu anni po hi tuna hian hriat ani lawani hewang hian India hian in ka na achwa tut po achang let tura inral rin nadar avua angai ani confirm na omlo mase tuna hian Indian Army jingami Madras Army le Punjab regiment te dalu anni nia hriat ania mase hriat chian ani chuang lawa India Defense lam hian aruk thayang barin akal puiri niin alanga China hian karma sakhan chopper anron thlo kwaltira India hian radar atangin alo shenghala fighter athlo chhuatir ve ngala mase inti buailovin anbase lama veve ankir le ani ti NDTV chuan an puangbok India ram hian tun ma zong ain tun hnaya hian defense budget po ada hnem thin lea ral thuam lama nasatakin ma asona mizo tam tak chuan India defense lam soi hian an musit thina mase nui antizalem to lo viau ani March thakhan US nen ral thuam lama indorna an nei chu defense news in atarlan danin US President Donald Trump India alokal khan thiltam tak an chingfelti antar langa US ral thuam India in alei tura an inrem na jinga chuan
US attack helicopter chini leiturin anlo in rem dai to ani AH-64E Apache helicopter paruk Indian Army mantur India Army te air support atana anlei ania chubaga chuan MH-60R Seahawk helicopter somni pali anlei don boka hei hi Indian Navy te mantura ti ani bok India le China hi anlo in kap zeu zeu to China hian chakna achang deuh zela sangkha zakwa samruk pahnia Himalayan border a boina awangin India le China hi thlani chungvel anlo in do to China in chakna achanga kum sangkha zakwa samruk pasari khan skim ramria boina awangin China le India hi anlo in kap to boka hemitum hian inka hai puan ni in biak na nei ania China chuan anram claim scheme a chola region chu anchu sana India hi chakzo ka ngai ania ma se indona lian thamangai anilawa history jak tu ta chuan India independent nuwa Pakistan nen voili anin do to China nen voi khat in do to azia ania he China nena anin do na hi kantarlan tak India achaklo jokna sangkha jakwa somruk pani ami kha ani China nen hian indona lian thamdang heiba khichu anla nei lo ani melani tuna hian sipai nga le mipui nga veve ania nuclear warhead an nei veve boka tunma angot khachuan indo hi an sarkar hotu te hian an hre veve arin oma an sipai te ero anja jek ang viawa hotulam atanga khuakhir anni wange silai alapuak lawa boina ero achuak deureng ani hetiang boruak kara hian India COVID-19 apung chaklea Mumbai khapui India sumdona khapui chuan US sumdona khapui New York a rivaizat an peltoa US mithiam ten Europe ramthen khatle India khidar dan chu March tha khan ain an thule India chu film khurle zual angai thu an lo hril toa tuna hian atheng dik chhomek ani notice state tesbi ka po Shri apung chau zela Assam le Manipura Shri apung chau mek ani US President Donald Trump chuan US Governor Chen Khatten now ti tlakna clinic te an hontira heti lain pathian biak na mun te ro chu hon an la khapa
tun hi pathian auna hun ania heng in thadul mek na mil hian governor te hian pathian biak na mun te hi an hong turani atia an hong du lo ani chuan United States President ani angin governor te hi an thunei na chu White House atanga nol le paljut a hre don lo ani ti apuang bok India nimin kha rivei mu chuat an tamberni ania mi sangruk zanga somsari lai rivei mu chu ania voin me ni somni pathum hian thubuat sailai jandar pole minit somthum thlengkhan India rivei sangruk somruk panga mu chu anile to Asama rivei voina somsari mu chu thar anile to boka ti hian Asama rivei mu chu to zongjong hi jathum somthum ni in tuna rivei mek zat chu zanhi somruk pasari ani Manipura rivei pakhat voin hian mu chu thar anile boka Manipura rivei mu chu to zongjong chu somni pasari ni in tuna rivei ommek chu mi somni panga ani hunrei tak rivei nei lawa himreng skim po voin khan ahim tabik lawa rivei pakhat mu chu ani tichuan India ram puma chanchin buat sailai thleng hian COVID-19 kan din mun dik tak chu hetiang hi ani confirm case chi noi khat singthum zariat somnga le pakua omto recover singa sangli pakhat omto in dead report hi sangthum zariat somrup anomto active case tuna rivei mek hi singsari sangni zakwale somkua anom mek ani India hian COVID-19 apung chhomek zela state tranga shri alut kim thokhat to ani India sarkar hotu le mithiam then khat te jinga lockdown tha zalen chu soiselna anasalea skim po hian hunrei tak anin khar khep nuwa in hon deuh dan an ngai tu nu loka an state a hian shri hi alut zui ngal deuh mai ani hetiang hi kan din mun ani awangin Mizoram po phim khur le zuala lockdown kan kalpui zui zel hi atul hlea lockdown rules zongjong hi mi puiten kan zom zel lo chuan hri hi engtiklai poa minron lu chil reng thai din huna ading meka chu wang chuan kan phim khurna tura sarkar le thunei tu ten ruam manna le in khwa khirna dan an siam zongjong te hi mi puiten kan ngai poimo kan zom apoimo hle ani